Bathekgi ba rena ba ditaba tša leleme la Sepedi le bakanala ya DTT re alamogela ditabeng tša bošegong bjo. Re gaša go tšwa Studio 10 Auckland Park, re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. An assault on a South African police service member is a direct attack on the state. Mopresidente wa nakwana Paul Mashatile o re dipolao tša maphodisa di swana le go eka mmušo ge naga e hlompha maphodisa a 39 a wa hlokofetšego gareng ga Moranang, Ngwagola, Lehlakola le Nyaga. Bagešo thobela ditabeng tša lehono ke sweretsela le mošomimmogo wa polelo ya diatla Mpho Teme. Mopresidente wa nakwana Paul Mashatile o swantšha dipolao tša maphodisa le go hlasela le go eka mmušo. O boletše se tirelong ya ngwaga le ngwaga ya go hlompha maphodisa a 39 a wa hlokofetšego a hlankela naga ye gareng ga Moranang 2023 le Hlakola 2024. O hlohleleditše maphodisa go tšea dikgato tša maleba kgahlanong le dinokwane go ya ka dipeelo tša molaotheo wa naga. Unfortunately, some members of our society show no respect whatsoever for the duties performed by our law enforcement officials. These are people who attack men and women in uniform, thereby undermining the authority of the democratic state. Given that law enforcement officials serve as a crucial deterrent against crimes for all South Africans, we cannot tolerate their ongoing brutality. An assault on a South African police service member is a direct attack on the state, and we must take action against individuals who perpetrate this crime, which, as I said, is equal to treason. Maria Makgato yo mašaledi a gagwe a hoditšwego ka sethopeng sa dikolobe ka polaseng ya Onverwacht gauswi le Polokwane ka Limpopo o hlwele a bolokwa lehono. Balli ba be ba bothagane motsaneng wa Kotišing go tsenela poloko ya gagwe. O hlokofetšego tee le Kudzai Ndlovu morago ga go thuntšhwa le go bolawa dibekeng tše pedi tša go feta. Modudi wa naga ya Zimbabwe Mabuto Ncube yena o phulogile tiragalo yeo. Batho ba ba hutsafetseng le ba lelapa ba utlwile botlhoko thata. Batho ba le bantsi ba ne ba goroga kwa Kotišing go tsenela tirelo phitlho. Ba lelapa la ga Makgatso ba re ba lebogela tshegetso. Le pele tsana di robeile marano le wa re gona mo ba tlise ba gona re thusa ra mo fitlha. Re le ba batho ka moka le setšhaba ka moka le kgatlho ka moka ba re thusitseng gore re gone go fitlha seshareng. Tšho le nna ke latlhetswe. Makoko a dipolitiki jaaka ANC, EFF le mokgatlho wa MK ba nnile karolo ya thulaganyo kwa phitlhong. This has also taught us a lesson as the ANC Women's League and has encouraged the ANC Women's League to also have a gala dinner on Friday where we fundraised. We're doing this to make sure that we establish programs which will then be assisting our women in the province to alleviate poverty. We're appealing to the provincial commissioner to make sure that that area must be searched. That area must be stripped because we suspect there might be more bodies where they were buried without informing even the law enforcement. Balatofadiwa ba le bararo Zakaria Olivier, Rudolph Divent le William Musora ba kwa kgolegelong mme ba tlile go dira kopo ya beila. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Ditaba di tšwela pele badudi ba Mooi Plus ka Mpumalanga ba tšwela pele go reta Mlungisi Maseko bjalo ka mogale wa bona ka go tliša metse ka malapeng a bona. Maseko o šomišitše karolo ya mašeleng a gagwe a Road Accident Fund go tliša metse go tšwa nokeng ya Kgauswi go ya magaeng a bona. Badudi ba feditše mengwaga ye 15 ya go feta ba sena metse.
Diphaepe di beilwe botelele ba dikilomitara tše 3 go tšwa nokeng go tliša meetse metseng e legolo go badudi ba Mooiplaas. Molungisi Maseko wa mengwaga e 41 yo a tsebegago gape ka la Majazi mo a tšwago o re o thomile ka go epa sediba sa meetse ka baka la projeke ya gago ya temo. Efela o ile a tšea sephetho sa go šomiša mašeleng a dikotsi tša mebileng RAF morago ga go bona ka tsela yeo badudi ba gabo ba sokotšego mengwaga-ngwaga. Lana kuyangijabulisa ukuthi emakhaya manje o re ke thabile kudu ge motse mongwe le mongwe ga bjale o na le meetse. Ke ba boditše gore ba seke ba ntefela ka gore e be e le tsela yaka ya go ba leboga go ntlhokomela morago ga gore ke tlhokofalelwe ke batswadi. Ke mengwaga e 2 sa le Maseko a tšeago kgato ya go gola setšhaba ka meetse. Badudi ga ba tlogele go mo reta ka go fetola maphelo a bona. Sengina 40 years ngihlala la kule ndzawo. Manje siwaswele kakhulu. Ke na le mengwaga e 40 ke dula motseng o re tlhoka meetse. Nako tše dingwe be re thuša ke dilori tša meetse. Lokwavuka kuye enhlitweni yakhe. Re mo leboga kudu Maseko gore morago go humana ditšhelete tša gagwe tša RAF a se yaka a itebelela a le noši. Maseko o re projeke e ka moka e tšere ngwaga o tee le seripa go phethwa. project lena ngiyiqale is 2020. O re projeke e ke ithomile ka 2020 ka thwala bašomi ba 35 mo malapa a legolo a holegago. Maseko o ipiletša go ba masepala wa selegae go mo thuša ka go hlokomela diphaepe gore setšhaba se kgone go tšwela pele ka go ipsina ka phitlhelelo ya meetse ka magaeng a bona. Modudi wa ka Mahikeng ka Northwest o tšere sephetho sa go itlhwekišetša tikologo ya bona ka maikemišetšo a go ba le tikologo yeo e hlwekilego. O re lesolo le tla morago ga temogo ya gore tikologo ya bona e tšhilafetše ebile e šetše e le setlwaedi. Khamphane ya gagwe ga e hlwekiše fela e upša e hlotše mešomo. Kopano Mabele wa dingwaga di le 30 o ama setšhaba ka tsela e e siameng ka kgwebo ya gagwe Clean It Up ya go phutha matlakala e e simolotseng ka 2019. Mabele a re morago ga go fudugela mo Mahikeng ka 2019 o ne a tshwengwa ke mebila e neng e tletse matlakala seo se ne sa mo tlhotlheletsa gore a simolole kgwebo. Se tsele jara di le 5 re operator, it means we have a good business model. So go tswa fa ke gore re tswelle pele gona ka mokgwa re tswellang ka pele, get more clients. Matsapa a Clean It Up mo baaging ga a tlhokomologiwa. Mongwe wa baagi mo Mahikeng a re ba ungwela molemo ke ditirelo tsa projeke eno. Magogwe ngwana ka ga sa thola nna leswa e sale jaaka re thusa. Le ngena lo a bona ke re lo a bona gore go clean ja. Rakgwebo mongwe a re o leboga Clean It Up a re e thusa thata mo go lwantsheng mathata a matlakala mo tikologong ya bone. Wa bona my sister mo go rona mo re dila ka bo dipampiri bo dibotolo di tsela gore di dangerous for environment. So re na le over 3 years re bereka lena o re thusa ka go tsaya ona matlakala. Gabagare mongwe wa bašwa ba ba thapilweng mo kgwebong eno a re e fetotse botshelo jwa gagwe gore bo nne botoka. Since ke tsena mo ke shapo ebile ha ke file gore ke tlhoka mmereko mongwe no yana cause o mfile enough. Mabele a re Clean It Up e kaeletse go tsweletsa go neela ditirelo tsa yone le mo baaging ba bangwe e seng fela mo Mahikeng. Tsholofelo Mogami, SABC News, Mahikeng. Bagešo di felela mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso. Thobela.